Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kaseng hanyo trap youth council jong kamaulai circle menta kasngi ningkong kalalet banjurip bat pej hi dalah kikmat ya kasurak hasilenter jong kasnong maulai barok kawai kabalape bat sniulut ki pipe bat kajing tlio jong kasurak. Hakani kasngi layadon ringkat lang ki engineer katanat PWD bat PHE banyalet jurip lang. Hakajing lang bat kilat pathai kubor ubak donbok ulaong bakadaw kabapenong yaki bakin man banjengok kalong hadin baki paj ba nong snong jong kamaulai barok kawai kilapa kila syamjing shibun namar kajing slam ban siang rong ya kasurak bat hep pipe ula ongru bah kapol liur kadon kajing sentut bat keti haduk babun ki arsyaka kila mensau bat ki kali kila ngam hapok keti bat harakani ka ayom telang bamenta ki paj ba kila mat saya ki pum ki bami nakani kasurak ula benra Pelong ya ka HOC pun pelong ya ni ka inspection to mentai ka ski lai Patrick yang menai Oktober arsa moa nalian juga HOC ngolai circle ngila penlong ya ketika joint inspection lai ka ngila khot subha ya ki officer ki engineer naka tenat piludi lawan di mata EE nalian jong ka PG investigation division naka PG investigation division lawan BAE harikat nak yang juga Greater Shillong Water Supply scheme lawan mi na di way i bade EGE de ngasuk apa di thui pi bandang leng jong ke HOC Mala Circle ngilai jio ki complaints na ki bapun ki nok snong ki ba cipedan kam banlek banwan la bolu surong la kalong ki bayat dak le la kalong ki bayat kali di hakan real trik jong u jeleu jong 6 tahun ngelayo ban ikendo ya iba kamudai kom I executive engineer java television tinglai kran sibut ke ibat I te hendrai ka syukut no kaji kran namar ba ngem sumala ban ikendo saya kini kiwai ki parlo ki badan haka tat PHE namar ba kumolong hi kapilu di nadok ke por ke ong ba ngi ngila damang ba ya ketika sulong long road mulai ke ba sedang naduk mulai petrol pom haduk andai ko yeng mane jongga palang presiden Mauro ladap ban sanction ban le daka BMBC bat le si kata kesulap kata kepor kan long sya kaba itnat bat ngila ban ya nujor bat di national highway road kendrai ke ai kaba ngi kran naduk kasngi ngi I ba nagleng jongka department kam semnala ban penkongo ya ki Iway part ki department nak kalian perlu di kamu semua perkongo ya ka PHE bahkan maramot syai ki pipeline sama bakidan nak deng jong ni pipelines ki ba kadang kali leakage jadi terdang mentang kaskin yang jong ka HOC ngi khotlang kalau along ka spot inspection ban yu idol jong hikmat te mentang asukuman ban nak liang jong PHE kabomot nak liang USM engineer mana ula yu idol jong hikmat ka nutli ki leakage ka bangi nhiều nó đang trên phố Molai mà được kina restaurant ter hadu hang ni nak leng jong ka Greater Shillong ro kleit ho pa ka liki si ka dei ka jong ki ka long bet na do introbuji sidrong de hoi ngi komangi I mendai man ski ki sut ho pa ka jing pnya ko bi ka dei lembakan investigation division tinggi sukumen ba nak leng jong we ni ki officer ulap dan ba ka don sisa ka jing bom hun ha ka jing pentrei ya kenika kam lang bau kontraktor bat ula terwala ni ula thot lingban nangi ban la de yo gibreng babiang an le no dom dam la nen stat no ini kam namar bangi stho bahaka ahai di kinet or beladap kinong lik nong wan la de kran di driver local taxi ro kila ut la khnyum dan preng jong kir ki ong nyimpan se bang hapan sim no ya kador ya kabangi sim masyal si sporting ka hapan sim no arporting ka namangi la hapan ya first guest kan ge ki ong ini sura te nasusun ai la ngia phai den hai ti por liur dang jur mau slam kanung jo ki jing accident jong di arsaka te ngi phai ro sekinong le jeseng man ki di kindet banai bla dab ki kinong le jeseng hakaba kimi ki kre na yeng ban le jeseng den poi hakajaka ba ki ki leakage kawan ka kali ka ya stat pat la sik ti ki hap ni phai na shi kini ki jing ut ki jing knyom la ne ki jing pan I jong pat ba sangi de mentang asngi na yang jongi ngila khatlang ye kini borok la di department kena ba kin sut ho bat kini I bakat department jongki katlai kam kumlo lembang di kesoro mulai long round
di hang ni kepor mentang ngisudan ke jingker pat hot ko mapitip mentang ladi portlang men hani porliur kadang ke jingkte kadang ke jing skit joki arsyaka lan di joki kaliru lan di ke jingam joki trok heremda portlang kalau dan sa pumpum ki nong di dukan lak no tulisu di dukan pipet ni stan bos mena kila kir sedik plastik di transparent plastik di ke jingker tu jingker pat ka jongi nagliang jonga ka HWC mala sarkar kalong ba por khoi kini gilai tili department kidai pandan ya kata kaji sukhya namar baladang iyo usurok ubah ubiang kamut mendai tang kapludi ke bokmen ka PHE lane kiwei pat kinong lik nong wani surok kikmen tingi kentu yaki bakin pankloi no igini kam bat hakaju ke por kidan ki kam ke baladam ko manglai mana kidan ki kam ke bala pendam lingba une u pait ingis kerpat ya kibak semua bikin marmot ubud dan kam kloy namar bangi kwa pani iba kadi ke suluk jongi kitu ki mau lani kitu buat ki pait so ki balami sa jorong kidi bandan hapo lani kidi bandan lamba ka jingkap lani ketap suluk tak ndo tak kata kali ka jingkap pat nang le jongi bat ngingit scam ba lada ka PHE leng ba ka investigation division bat ka Greater Shillong ka pani kloy ni ka kam ngingit scam ba unong sung jong sto mulai hi how the shop disambol se nglayo ya kasurok ke bapaka ya ke ba lesingin sungtenan bat hakaju ke porong sokumen banang leng jong ka atludi menero kiti deni bentang hang te ha janlum jingdam Presbyterian Cemetery hang te kila ai ke bentang ba kandon kadrin napo bat kan ya footpath na jong bat lesi kandon ka jing internet ya kinong song jong mulai anda ladap ya ketika BNBC wo